Ito'y ko nga natanawagan, no anyati, no kasano ti kinapatid, iti may sa nga tao, nga kasla kadatayo kakabsa. Dinamdaman po kini pastor, tatay numano kayo nga kakabsat. Raman, ninang konsyana ar agkanas nga nayanak sunat ti babae, iso nga naibilang isuna nga baba, dagit ang daw na. Kaya ko na kung na minsan na pana nga sabat ita Aurora, di Bacnor, di banda na nga sabat. Kas pangarigan, nung matay ti tao, problema tayo mo lang ka din. Parigan data bakutanan. Dati gasot ti tawon na, kagpalpalo natin yan ka, diding ti balay mo. At ay puti ko sila ta, awan na kalamidan na. Ang kaya tama problemaan, kagputi-puti na ta, o mararamidan na, ang problema tayo na ta. Asa, nakabaybayagan, hindi pala datan ko na mo ta, kagputi-puti na ta, nga matayin. Maproblemahan tayo, apay, win atadala tanitan. Siguro may saong kuma, apay nga tadi mo lang matayin. Am I right? Amen? Iso nga kuna na ti Biblia, nga kuna na rumar akas may sangasabong ket makirtay, ket aglabas met akas aniniwan, ket saan nga agtaginayon, kasta ti kuna ti Biblia kayo. Amen? Ganun agtaginayon kuna, problema tayo Ada kadwa nga igurot nga pastor, speaking of Burias pastor. Ado kano ti anak jay baboy na. Kurang kan dya suso ti inahin. Inyard pa may ko na piliton apo pastor tat igorot. Excuse me for the igorot here, if mayroon igorot. Masursuro kami dagay jay igorot takanayin mapantay mountain province katagsa. Kuna na pilito raja kamadyanin apo pastor tay nakto itapwak the bakras. At ilaing ibartit piman ka dagay tay nalungko. Sumbat ko kanya nakit naranggas kayo. Kung na kanya may piman ta ipurwak mo ijayoy karayan ngam ta kakaasing nga maday makasusot. Gini agawa mo. Sungakas dyan, wala duma kakabsat. Kuna na dito saan nga agtaginayon. Kasta tibiyag tayo. Aday madya balay, kuna na kanya pastor, jakla kumakayat, imatay. Kuna na kanya, matay kan tulat taton panahon na kabsat. Ibaga na mga anak ay tumatay. Kuna kanya na, matay kan tulat takabsat no panahon na. Kuna mata. Kuna na, pastor kabuting ko garot yung matay. Apaya, win atanong ko, matay kan, ilungunda ka lang nga din, panda ka pa dyan nagsemento. Katawanin ka makungkunga rin, kuna na ta. Kuna magagangay Anya kayo masyawin, matay kayo, wara-warada ka nila, dinabunutan ka. Problema karulang. Isot nga po na ako na dito, saan nga taginayo? Gat mo na dito, ikat ipering mo niya dagito matamtimay sa kastakit, iya nakti panakinukumkan ka. Asino di makabali na mangyay, timay sa nadalus ng tao, tinarugit awan. E verse 5 ko na dito, idinto anak yadngan dagitel daw na, tibilang dagiti bulan na adaken ka, ket dinutukam dagiti bedeng na abi na mabalin alabsan. Dito baga ng kakabsat nga, ni Apo Diyos tinangkedeng tibiyag tayo. Amen? Idi na disgrasya ti motor, pastor nagapak jadi kamay, last year day ta, 2012. May day dyan. Ay hindi, 2011. May 2011. Napasat na nga sardita di kamay, itutudo. Kung nakariya anak ko ti kasar, iyawid na iya di buluan anak ko, ada pa panak to naman ay buwanina. Naglugang kami ti single motor, gapo di galis ti dalan, kinariga ti dalan di nga banda di kamay. Ada kami ta bitil, pakasya di daldalan ni. Anda na pupuutan, ganay tapuakak. Dahil tayo bag ko, ato nga nagyan natin ipatel ti kasar, ting bibiyakan badok, ada dyan
nakapakbag. Adak niya likod eh. Kaya idi anak ka, ang mo nga naitapwa ka, ang ko pa'y namalayan nga awanak gayam di motor. Idi naitapwa ka kadak diya bitil diyan og pakanawa agpa di ka may kakanawan. Idi bakras ka sa sabaan. Idi madlaw nan sa nakadayon awan ti saksakay na nganinang nagsubli. Birbiro ka na. Ninang saan ka na? Madlaw kumet ko na adak dito'y baro kung nakadlawak. No apay nga na ibala utak ijay tingat isabsaba. Ginagawa? Naipurwakak ijay tingat sabang. So kung diag tata gerak. Salamat apo tay tuyak nga naibala eh. Di kuan may inalay na unak isuteg tig-tigerger kuna nakit agyaman nak ninang pastor kasi bibiyag ka gayam sumutag-tagerger. Itsak-jak pa'y nagtag-tagerger. Tati pa kaya manak kini apo Dios uray na itapwa ka kaanak kanan ano. It's a miracle also. Pero muyo ko na dito yung minagada jabalay ti madlaw ko dato sakit ti sikit ko kunak madina dato sikit ko kuna na di anak ko di may pimanaw mama amom no mapadri dati spinal cord mo agin inot matay kanton ngena kanya ka mabuti nga mo pala nga matay pastor kuna kanya na anya nga anak ti may Ingkag pa agas ma ko na nang tayo orthopedic kasto kinuyog na kapang kami. Kasi tapon nakita damit nga, dabasit damage ng dikuan limtig ko. Yung tawag ko di kakapsat ko di kagayan ate may katoy ta danalay nga paagas. Syempre birukan din yung mga agas no da sakit tayo, di ba? O napanak mo di kagayan sinaba da di to gigaraw. Napan kami di bagada nga kalaingan ng mga agas. Agpaiso nga gado ti tao, pila-pila, kada number mo. 276 sa tinumber ko, pastor. Kunak nang, malemon, mabisbisin ako. Tihang kapay nakapaagas anak ko na na. 276 niya pala dyan number nga nalpas, nasarok pala nga 40, dirabinton, agawid tag sumbintat ko nubiga. Kunak agawid kami pala ang akabsat yung para itintinumber. Agawid kami pala, pastor. Sa pangtanto lang nabigat yung mapanin nang para kininang ko unan ako. Alas 4 pa lang, bumangon tan-tentan. Napang kami. Isidawag, no kasano ka, duda jay. Nakipilpila di kalman nga pinanawa. May ad-aduwa nila jay. Ako apayata na galit tao. Kitni parbangon pa ila sugar nga may kami nga nasapan tatap no masapak nga makapaagas kag sakit no dajay mangagas ako pastor na tayo gayang nga nagaduti tako dapat gayan di mangagas na tayon. Isung ako na mabigbig ko nga uray gayam mangagas ya tao no nakadngan tibiyag na matay lakay. Amen. Amen. Ado tagladladingit gapot ang danagasan. Anak ka nagladingit ko na kani apo siguro pagayatang anak makaapaagas dito itay dinaduktalak albularyo gayam. Oh no! Sungamuyo ko na idinto anak yadngan digital daw na hibilang dagit ibulan na daken gakit dinutukam dagit ibedeng nga adi na mabalin alapsa. Isut ga ko nang ano dumteng tal daw ti panakatay gayam handayo nga mabalin nga labsan. Amen. Sunga kasjay ti patay kakabsat kasjay ti biyag tayo. Into no dumanon yal daw tayo talaga nga matay tayo. Ngem ti kasayaatan uray matay tayo kunak tiraing ragsak tayo uray matay tayo no adda tayo ti apo kuno ni Apostol San Pablo Philippians 1:21 kuno na tanukan niya ti panagbiag isu ni Kristo ti papatay gunguna uray no matay tayo man dito nga biag ay ayaten nga kapsat no adda ti biag ni Kristo kada tayo ti biag tayo dito rabaw ti daga ket ti papatay tayo panakagunguna. Amen. Amen. Sunga ti biag kakabsat wenno ti patay hantayo nga malapdan.
Ano pa nang ibaga kanyak pinaminsan, Pastor, ikang kakwartang, basta ikararagan na kanak tumatay. Tingkunak kanya na among kabsat, dahil talang tayo kumapasigurado kanya. Tuwan, kino bagal na niya sigurado, one brother kanak ti peram ta kanang kay kararagan tangkan tumatay, nungay matay! Basta yung bag mo, di bayan mo. Nung mga matay, makabasbaso lang rata. Iso nga na say kaya at ngan tayo mapasigurado. Tanmet nga mabalin nga di tayo matay. Matay tayo amin. Iso na laing nga urayan tayo. Dadya na kiedngan, ken dinutukan ti Diyos. Ay bedeng tayo. Kiat saan tayo gayam nga mabalin nga nagsan. Amen. Sumatatak ko na tata si bibiyag tayo pa'y tamakabel tayo pa'y ag-serve ti Diyos. Kaya nasaya at padirik natin ag-serve ti Diyos. Ag-serve tayo, taure matay tayo, biyagag na nayon. Maridayaw niya. Maridayaw tinagan ti Diyos. Dakasinsin ko nga doktor, anakayat nga pa asikganda dyan putot na so di ka kat agbugong mo na alcohol ta mavirus ka no jubin. Kunak kanya na among doktor so na doktora jay asawa na di binisitak ko na ijay agal alcohol ka nga muna sa bay nga dumanong kayang jay baby tahang nga mabaling nga dumanong ka jay nga ka naka alcohol kasjay nga kasjay kat ini kunak kanya na among doktor kayo kunak kat apa niya na palaluin nga ta mavirus dito ubing ingana nga kasjay magamin ti pamati da kasjay magamin ti paniniwala da ingana nga day taubing hanmetlay nga di makil ano saya kunak kan kuwa na dinatayan diyan na kunak doktor ka doktora ni asawam kanyo gayam nga mabalin nga agasan ni patay pat kuna na kanya kuwen nga rod insan pastor mabigbig ko nga ni patay awan makaagas sut gapo na nga kanito nga daw kakagsat alugaran dito Jones. Masapol tayo nga bigbigan nga awan makaagas ken patay. Tilay nga muk nga bigbigan tayo. Tikaimbagan nga Dios isulaing ti makaagas kadigitiririk natin no daduma ko na tayo. Intayo man nagpaagas ti doktor ngem urated da amin nga agas nga klase ta doktor nung matay tayo tilain kapatgan isu dayay at datay ko makani Apo Dios tanong matay tayo tawiden tayo ibiyag ng nanay ngayon sa gana ti Apo kadigiti suamin nga gayat ken kuana madaydayaw tinangatin. So kabilangan tinapatig nga ina ti manulaing nga rabii nga nagsakripisyo kayo kakabsat nga mangbanbantay tina nasakit man kaputa tina kapatgan yung tibagak tatang rabii uray adame nang namatayo nakalpasan ti patay panagungar kuna ni Apo Jesus idyajan 11 kuna na siyak ti panagungar kan ti biyag ti mamati kanya uray numatay agbyag trupay day talayngan ti maudi nga nang namatayo kakabsat kas namati ti Apo uray matay tayo dito rabaw ti daga kunak ulitek na sakit ti patay iso ti kabusor tayo nung mabalinan tayo kumakayat nga mangyari dati ti biyag tayo nga mibagak nga rabi masapol ang matay tayo tapno matawid tayo ti biyag nga nanayon. Amen. So nga kada kayo nga pamilya nga inulila tinapatig nga ina ti kararagmi kas adadipan ta Apo ita nga rabi mataginayon kumadya panang liliwa ti Apo ket dayto nga panang liliwa yeg na kumakada kayo ket inton maawat yu dayto nga pangliliwa mamati ak nga ti espiritu may ti Apo espiritu ti Apo may kada kayo ket inton umay dayto nga espiritu ti Apo yeg na ti liliwa ket dayto nga liliwa arpada nanto dagija adu nga dadladingit nga marikna kayo maredayaw ti Apo sudda punay ta nga rabi makipagladingit kami maragsakan tayo tanasarakan tayo ti Apo nga mangteng-tengel ti biyag tayo kakabsat nga Kristiyano manpay umay dagiti kastoy nga panagladladingit ngem namnamaen tayo nga ti Apo ay ayaten na tayo unay mangnamnama tayo nga ti Apo sarsarungkaran na tayo di Hebreo kapitulo 2 kuna na ti versikulo 6 kuna na taan niya ngamin ayat ita what is a man that thou art mindful to him
Tanya ngamin ayat ti tao nga si papanunot ka ken kuana. Tanya ngamin ayat anak ti tao nga sa kasarong karam isuna. Mamati tayo kumanga ti Apo ket panunutin na tayo. Mamati tayo nga ti Apo sarsarong karam na tayo gaya maraydayaw tinagan ti Apo. Kasta ti kinapatig tayo ija sangwanan na maraydayaw ti Apo. Sa napatig nga kakabsat itang arabi. Dahito iti mensahe nga batik amin kada kayo mensahe ti biyag. Kaya munan tinapatig nga ina agyaman tayo ti Apo taado dagi jay karkarina nga para kada tayo. Imunan ti ina mamati Apo maragsakan ti ina. Kasla ti pamilyayo pang araiga. Kaya munan ti ina sinilawan na tayo ti Diyos, sinilawan na kayo ti Apo, inted na tilawag ti sibubukil nga pamilyayo. Kadada pastor nga pinili na ti ting nga ti pamilyayo, so nga makuna kayo nga nagasak nga pamilya. Kat ituloy yung suportaran nyo ni pastor. Dahil ito timbagak, kaligya kakabsat ko, naganak ko, diya kagayan. Andak minat pati ti damong aldaw kakabsat. Magyaman aktatata, kunada, gawid ka ate. Tagbangon tayo, ti kapilya tayo, masarili tayo nga pamilya. Tano 11 nga pamilya times asawa, baling nga 22, giyan anak, kat kunak na imbag nga talaga ti Diyos. Pinili na ni Pastor Nemi ti kaming ti pamilya, mamati ak aramaten na isuna, tapno ibaga na itinapod ng ebanghelyo kada kayo. Kat masapulan tayo idinay, dagi dyan sa uti Apo mo aramaten ta Apo suna. Amen? Nagasat kayo, nagasat ti pamilya nga pangpilyan tadi pentapo. Amen? Nagasat kayo nga pamilya. Kat ko na ituloy ti Apo dahito nga panagbalin nyo nga nagasat. Tuloy yung laing tagserbikan ko na tati pamilyayo na yung gasakan nga pamilya. Di Diyos banisyon na tayo itang arabi. Itumakder tayo kadi amin.